Kayat da nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana. Agpaiso saan magatadan idunguna pilit na nga indured panawang pamilyana. Imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mula makaabroad usa rin nga sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinaturapay di panagbiyaga sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na. Luanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan ngem nagpanuray ken kuana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tagnulaeng sa ganaan na masangwanan. Naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin